Pozdrave, dobrodošlice na današnje vaše i naše kulturno-zabavno druženje koje smo priredili povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada pod nazivom Mi nismo za rad, mi smo za mir i rad. Tokom današnjeg programa slušamo muziku sa instrumenta Vicenit koji je u sastavu Huda Mehmet Kralješić iz Vrnograča, a u programu će nastupati djevojke i momci iz folklorne, dramske i muzičke sekcije ovog huda. Molimo vas da burnim aplauzom pozdravimo članove folklorne sekcije koji će u svom predstavljanju izvesti bosansko kolo.
domaćina proslave mjesne zajednice Potvin prisutnima će se obratiti predsjednik mjesne zajednice Šerif Ković. Cijenjeni gosti, koristim priliku da vas sviju najsrdačnije pozdravim domaćina i organizatora ove današnje kulturno-zabavne i sportske manifestacije mjesne zajednice osnovne škole 1. i 3. brigade Narodne odbrane. I ujedno da vam zaželim ugodan boravak u našoj sredini. Nadamo se da će svako danas naći nešto za svoju dušu. A naša duša je željela da upravo na ovakav način i na ovom mjestu u Podzvizdu proslavimo 1. maj, međunarodni praznik rada, i time ujedno iskažemo javnu podršku ciljevima iskazanih u ustavnim principima autonomne pokrajine Zapadna Bosna i rezoluciji o društveno-ekonomskom razvoju, čije rezultate i plodove uživaju svi stanovnici slobodnog dijela autonomne pokrajine. Mi upravo danas želimo kazati i pokazati da smo i mi ti koji takvu orijentaciju podržavamo. Sve ovo što ste danas vidjeli i što ćete vidjeti ima upravo cilj da se digne glas protiv rata, da vlada mir i rad. Neka ova manifestacija protekne kako i njen naziv kaže: mi nismo za rat, mi smo za mir i rad. Hvala svima koji su nam pomogli u organizaciji ove manifestacije, a posebno da zahvaljujem preduzeću Komunalno koji nam je maksimalno pružilo pomoć u realizaciji ove naše ideje. Hvala vam još jednom.
Jaković Izeta koji su prožeti čežnjom za mirom, slobodom i radom, što je sintetizirano u nazivu koji je nas. I umjetničkoj slici koju je uradio slikar Kantarević Šefić, a koja jasno poručuje. Repliću se Čargije i Frule, a Terzijama po žicama prede, ide telar crničine kule, noći varjak do naše pobjede. Sunce sinu na zaletu tamom, se obasja pramenove sjede, a krajinu pritisnutu tamom, spasi gladi, propasti i bijede. Teče Hadar Kladuškoga babe, koji je otkri Kolumbovo jaje, hrabro sluši dignute sarave, mir, slobodu, raz narodu daje. Žarko sunce nikad ne zalazi, da vidimo puteve i staze, davna noći ovdje ne silazi, nek dušmani nama ne dolazi. Članovi dramske grupe Neustrašivi, koji će da izvedu jedan odlomak iz audicije. Dobro je. Ja mogu da smeznem ovo ovdje? Dobar dan. Dobar dan. Kako se prospere? Dobro, vidi. Moja slava. Kako tvoj slava? Pa nije vaša. Dobro, nije moja, nego vaš ime i prezime. Manuela. A prezime? Jel mora? Mora. Mogunja. Dobro, gospođo Mogunja, možete vi nami reći nešto? Zašto audiciji? Bilo što? U audiciji? Šta sam spremila to, jel? Ali, aj prvo, ko mi nadije to prelijepo ime? Pa sama ja. Sam? Da. Znate, kad sam ja bila mala, ja nisam ni znala da su oni meni nadali berama. To je seljački nekako, brate, ne, fuj, brate. Ne mogu ja to podnijeti. Dobro, šta rekao? Spreman za audiciju? Arnar na svoj. Za audiciju? A za audiciju, pardon, profesore. Izvinite, profesore, kašljem, mogu da kašljem. Može. Pardon, profesore.
A za diciju, pa bo ima svega, pjesmica, imitacija, politički igrokaz i tako. A čitate li knjige možda? Knjige, ne znam. Bo literaturu neko čitate? Ja temperaturu. Da nemate vi možda temperaturu. Ne. Imate li kakvih knjiga? A knjiga? Da. Pa tako mi reći, što bunio? Knjiga. Imam dvije zbirke. Jesama. Ma kakvi te? Zbirka zadataka iz matematike i zbirka zadataka iz fizike. Ja sam mislio na pjesama, priplujete, tako nešto. Ne, a u stvari kad smo kod toga, imam jedan zadatak. Šta što je zadatak? Pa možda me primite zbog toga. Zbog zadatak? Da, vrlo je složen. Pa hajde čujem. Ili odmah mogu da počnem? Može. Evo, dobro. Samo da se sjetim. X jednako y puta x jednako x. X? Tako je neko. Da, jednako y. A x? Jednako x. Jesi to složeno? Pa jesam, znaš kako je složeno, nije normalno. Neš mi vjerovati. Ja kad sam vježbala to, kod kuće sam, na glas vježbala 4 dana. Buraz me je složio 6 puta. Pošteno onako. A odakle si? Odakle? Izvinite profesore, mogu da bacim ovo? Može. Evo jesam. A odakle? Odakle? Nemojte profesore, bezobrazno je. O, reći se odakle. Evo odavde. Zagreba. Može trg Bana Jelečića. Kakav Ban Jelečić, Ban? S Kosova polja. Šta si Kosova polja? Pa ova Kosovka djevojka. Ja opet ne razumijem. Kako ne razumiješ, već? Pa znaš kad je ona bitka bila, ona je na prvu bila. Da. I onda kad su oni jurišali tamo vamo, da. Ona je onda govorila, juriš vamo, jedni tamo, jedni vamo i to je tako bilo. Ona je bila glavna. Glavna bila. Ona bila. Neš vjerovati, ona je muju zavela u crno. Pardon, u bijelu, u zove. Bijelo. Da. A znate vi imitirati imitaciju neki da pokažem? Imitaciju? Znam, ali da vi pogodite, prosto. Pa dej. Moram vam da skušunjeći se. Pa dej. Ne znam. Upravo prošao. Znate još nešto? Znam, ali isto da vi pogodite. Dej. To je isto. Nije, vratio se. A imam još jedno, isto da vi pogodite. Pa dej. Umprford prošao. Nato se prošao. Da. Ima još jedno, isto da vi pogodite. Vratio se nato. Nije, upravo se vratio. Dobro, neć mi o imitaciji više. Pardon, profesore. Ništa, recite vi nešto nam, na primjer, o zvijezdama nešto. Koja je najveća zvijezda, najpoznatija? A zvijezde? Pa da. Joj, znala sam, čekaj samo. Čekaj da skontam. A jes, Lepa Brena. Nisam mislio na estradnu, nego na nebesko tijelo. Juu, znaš koje je tijelo? Noge do ovdje. Dobre noge. Jesu i glumili negdje? Jesam. U filmu Dolly Bell. A vi ste bili Dolly Bell? Ne, ja sam bila Dolly. Dobro. Može još nešto iz vašeg ličnog života, nešto što ste vi po svijetu nekome napisali, neka pjesma, tako nešto. Šta je to, profesore Kore? Ne, ovdje je to. Ovdje? Brkove, jesu brkove. Ne. A obrve, pardon, profesore. Obrve. Šta ste vi mene ono pitali? Za pjesmu neku jeste vi napisali, tako nešto. A jesam. Posvijetli neku. Jeste, tačno, mom momku. A to je sigurno osjećajna pjesma, tu. Jeste, znate, imala sam ja momke, on je živio kod mog muža. Mi smo svi živjeli skupa na kraju. Uvoli se. Da. I kad se ja rastala sa tim momkom, mužom se još nisam rastala, znaš. Ja sam njoj napisala tu pjesmu. Kako zove pjesma? Lopta. Lopta? Ovo je bio futbaler. Kakav futbaler, volan? Bio ljubavnik, on. Dobro, kao pjesma zove Lopta. Hajde čujem. A moram da se koncentrišem, profesore. Može.
Ne more sad. Može. Lopta! Kada lopta počne da skače, ona tada skače i 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 skače. Prođe kako stane! Tužno. Vrate! Nema više profesor ništa. Ne mogu da idem. Može. Hvala. Borbene linije stiže nam borac, pjevač, koji je 2 puta ranjavan, ali još uvijek ima snage da otpjeva do ovih pjesmi. To je Rasim Kantarević i pjesma Kanula je suza. Vidjet ćemo u igri Šota koju izvode članovi folklorne grupe.
kume, odziva se Abdić Hasan.
jednom ćemo da gledamo i slušamo tačku iz audicije. Dobar dan. Dobar dan! Je li ovo hitna pomoć? Nije, ali šta ste vi trebali hitnoj pomoći? Hitno treba 100 maraka. Gospodina, ova audicija, humora. Pa už mi ti da 100 maraka? Pa ja da imam 100 maraka ne bio ovdje. Ja bio najvjerojatnije nek drugo, ali kad ste vi već tu, možete nam nešto otpjevati, pričati, hvala. Ujevi da znam ja svašta. Znaš? To treba, zavrediš. Prvo, šta ti je to ispod nosa? Molim? Ispod nosa šta je to? Usta! A iznad usta? Pa nos, jedno vidim. A između? Prazan prostor, nema Pa to što piše? A ovo što piše? Pa da. A brkovi. Šta su to? Pa jedno ga ja i umremo jedan, dogovorio da pustio brkove. Da. I jedno ga u njega volki. A vide umre ko dječja gusta, neće ništa. Pa mi ošte jednom neku festu. Da. A on je ovako čupa ovda. I neki cura se oko nas išlo. Veli on, vidje ljubavnog teka. Znaš što sam vam rekao? Šta? Rekao, vidje ljubavnog linoleuma. Dobro su mi rekli. Da vam rekao, dobro. Reci nam kako se zoveš. Kevo u zagradi Beljo Prvi Pušović. Šta je to u zagradi? Djevojačko prezme. A ima otac? Kevo. Ne vaše, nego ima otac kako vam se otac zove. Kevo! U zagradi Beljo Prvi Pušović. Svi se isto zovete. Pa svi isto, mi skonjem na konjima mi se svi. Poštujemo. Da se ne raspalo, a to pijemo kad svi zajedno. Dobro. Znate li pijati? Znam sve, on treba harmonika. Evo ima harmonika tamo uzeti. I ljubav moja ti, od neću slijela, kao protiv stolu. Ja voleću tebe dok živim, jer sam ti dobio bruk. Ja ne znam da ti više pjevaš, bolje da ne pjevaš, nego imaš ti neki doživljaj, nešto iz vašeg života da ne bi ispričali. Imaš, pa evo jedno. Šeto ja, jedan prijatelj šeto, Da. što ima neće pašća laje. Ja sakrijem vidi pašća za mnom. Ja brže, on još brže. Šta je htjela se? Htjela me silovati. A ja brže, on brže. E kad je došao i ovako ziro, i da me napi. Ja se samo okrenim i ruku kroz usta i zarijem i samo ga privrnem na oba. Ja ovako krenim. Dobro. Interesantno. A jeste vi radili negdje? Zapušavali? Jesam, radio sam u jednom firmu, baš bio sam u jednom glovu. Sve što preko mene, utovar, istovar, sve na dupla, veća to. E baš jednom kratko, imamo mi neki sastanak. Veli, to dolje stanova neki tako da uštete posloži moje, veli, je u pravilu, veli da ja sa ženom i jedni djeto živim u jednostavnom stanu. Veli, nije pravilno i danas ćemo posebnim. Ustade moj direktor, veli, je pravilno da ja sa ženom i dvoje djece živim u posebnom stanu. Veli, nije pravilno i danas ćemo trocebni. Ustane ja. Rekao je pravilno da ja sa ženom i 4 djece živim u baraki. Veli, Kevo, nije pravilno u baraki. Pravilno je u baraci. Nijedno tako jasno. Kaže mi djece, veli, sad imat ćemo neki sastanak nama sutra. Veli, pa ti u draži radnici u govu. Da moja ovdje kući pripremi se sve onako u red. Napišem se tekst, evo ima tekst on. I jedno izađe na samo, molim. Izađe na samo svoj tekst, ali jedino počeo ja mucati, mucati. Krilo se nešto, evo kaj da sam neđe ne vidio. I jedno počeo ja. Rekao, drugovi i drugarice moje kratak, ali sad je govor. Za mene kažu da sam jedno govorio, a drugo radio, da nije tačno drugovi. Rekao, posebno je na mene moj jedan kum, Neo, jer sam prošli put na sastanku i ženi svastiku poje. Pojedinačno iz Kričkovu. A rekao, sad dozvoli da pređu na sekretaricu da se na njoj ko biva najizdužije zadrži. Rekao, sekretarica vrti guza, imao najbolje sisteme saradnje sa inostranstvom. A rekao, pored toga ona je i najbolja
Gura u različki savjet. Rekao još je dala i sestru, pa je direktor i na kurirsku dužnost i sad, rekao i sad je bolje plaća nego nas radi. Rekao sad da kažem nešto je direktoru. On je žvete drugovi dobar, a on se redko viđe među nama radnicima. Evo, upravo odšao rekao prije 2 dana, samo 10 sad se napun. A šta će njemu žensko kad mi svi znamo da je on onaj 50-godišnja? Šta će njemu žensko? Rekao, ne dozvolimo da nam takav mudroja mudruje. Lako je rekao njima. Oni imaju stanove vikend sa nama radnicima. Kućite, drugovi moji. Kako prošao? Pa dobro, jemliš poslu doma. Znaš li mi tira? Znam, ali da vi pogodite. Ali moraš prvo dobro vidjeti i da znaš. Jer ne gledaj. Vidiš sad ovo? A vidiš ovo sad je? Nema tu ništa. Pa vidiš ovo? Zemlji. Pa vidiš da te pravim konjem? Ne vreza. Pa nije više od toga, da si glup. Najbolje je da ti završiš. Dobro, nećemo više. Ne treba više. Šta što treba? Najbolje da mi idemo. Nema tu ništa. Jozi Starević će da nam otpjeva pjesmu Pogledaj me mala. Yes.
Predsjednik Ustavnotvornog parlamenta Autonomne pokrajine Zapadna Bosna Božidar Šicel, koji nam je u toku programa došao u goste. Izvolite.
Poštovani građani Podzvizda, dozvolite mi da na samom početku kažem da mi je zaista izuzetna radost i čast što se danas ovdje nalazim zajedno sa vama. Moram priznati da ovo što sam ovdje vidio, ovo što sam ovdje doživio je iznad svih mojih i najoptimističkih očekivanja. Vi ste na najbolji mogući način pokazali da ovaj narod, da vas nikada nitko neće moći poraziti. Vi ste na najbolji mogući način pokazali kako treba dizati slavu svog vlastitog naroda. Ne topovima i ne krvlju, ne grobovima i mezarima, nego umjetnošću, pjesmom i plesom. Zapamtite, ako jedan narod želi opstati, on mora prvenstveno sačuvati svoje nacionalno biće, a osnov svakog nacionalnog bića jeste njegova nacionalna kultura. Vjera u tome igra veliku ulogu, ali je vjera ipak samo jedan od segmenata ukupne nacionalne kulture. Vi ste ovdje pokazali i dokazali da narod kome pripadamo ima svoju povijest, svoju tradiciju i svoju kulturu. Ovo što se ovdje danas događa, trijumf je umjetnosti i kulture, a znači to više što inače postoji jedna stara latinska poslovica koja kaže kad topovi govore, muze šute. Hoće se reći, kad vlada rat, nema mjesta za umjetnost. Vi ste demantirali i tu tako staru, tako priznatu i tako potvrđenu poslovicu u svekolikoj ljudskoj povijesti. Pokazali ste na izvestan način da ste jači od povijesti. Narod koji dokaže da je jači od povijesti, njemu se sjeme zatrti ne može. Stoga ostanite dalje na putu kojim idete do sada. I ovo samo mjesto na kome se događa ova predivna svečanost, ova svečanost koja zaista vama služi na čast, a meni zaista i na čast i na ogromnu radost. Dakle, mjesto na kome se održava ova svečanost ima u sebi mnogo simbolike. Naime, čim sam došao ovdje, podsjetila me konfiguracija terena na kome se nalazimo, na starodrevne teatre, na starodrevna kazališta starih Grka. Podsjetilo me, znači, ovo što danas ovdje vidim, na klasične korijene svekolike evropske kulture, a naš muslimanski narod jedan je od evropskih naroda. To moraju shvatiti svi oni koji ovaj narod žele odvesti u mračnjaštvo srednjega vijeka, da to ovdje neće proći. Vi ste to pokazali na najbolji mogući način i ja vam se iskreno zahvaljujem i ja vam se iskreno divim. Ovo je divna jedna kulturno-umjetnička zabava, da kažem, jedno narodno pučko veselje. I ja namjerno stoga neću ovdje govoriti o politici. Da ste vi na pravom putu i da ste izabrali pravu političku opciju, dokaz je ovaj skup. Vama držati predavanja o tome kako trebate dalje ići i koga slijediti bilo bi glupo. Vi to znate i da vam niko to ne kaže. Stoga ja ne mislim vama ovdje prodavati pamet, jer vi pameti imate sasvim dovoljno. Za neke koji su na drugoj strani, bojim se i previše. Zato namjerno niti jednom riječju neću spomenuti političku opciju za koju se svi zalažemo. Ona je u nama, ona je u vama, vi ste je danas ovdje djelotvorno pokazali na ovoj pozornici. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku i da zloupotrebim na izvjestan način
situaciju što se nalazimo ovdje pred ovim mikrofonom i da učinim jednu gestu koja je sasvim osobne prirode, a za koju se nadam da ćete i vi odobriti. Naime, jedan čovjek koga danas nema među nama, a koji je potekao iz ovoga mjesta u kome se sada nalazimo, ugradio je cijeloga sebe u ideju o onome što nas je danas ovdje okupilo i u ideju o onome što nam je omogućilo da danas ovdje svetkujemo ovaj prekrasan proljetni dan. Ja dugujem obavezu, imam obvezu prema tom čovjeku i kao osobnom prijatelju i kao čovjeku koji je zaista sebe, dakle svoj život dao za ovo što doživljavamo danas i za budućnost koja slijedi. On je žrtvovao sebe za našu današnjicu i za našu budućnost. Ja ga moram spomenuti i nadam se da mi nećete zamjeriti. Taj čovjek zove se profesor Asim Dizdarević. Ja mu ovom prilikom, nadam se i u vaše ime, a u svoje svakako, želim odati priznanje i zahvalnost još jedan put za sve što je učinio za svoj narod. Hvala mu i neka mu je slava. Mislim da dužiti sa govorima i nastavljati dalje nije potrebno. Ja vam još jedan put želim samo kazati hvala vam, čestitam na ovoj divnoj svečanosti i živjeli. Hvala. Za ljubitelje sevdalinke pobrinuo se Zio Dizdarević koji će da izvede pjesmu Tekla voda od brijega do brijega.
prvomajske proslave u prostorijama osnovne škole predstavljena je izložba likovnih i literarnih radova učenika škole. I pored svih poteškoća u obezbeđivanju papira i boja za stvaralački rad, učenici su pripremili mnogo crteža, slika, panova i pjesama koji su bili izloženi u holu osnovne škole. Posjetioci su posebnu pažnju dali na panov gdje su izložene slike djece francuskog grada Ablisa sa porukom gradonačelnika za mir, saradnju i prosperitet. Kroz sve dječje radove prožeta je želja za mirom, radom i slobodom, što je jedna od poruka čitave manifestacije. Osim likovnih i literarnih radova u okviru izložbe, izvršena je postavka muzejskih eksponata starih predmeta ovog kraja i izložena je maketa starog grada koje su uradili učenici i nastavnici škole. Sliku ambijenta popunjava zvuk narodnog instrumenta šargije. Krvava haljno, s krvlju ručaš, a s krvlju večeraš, sve krvave žvačeš zalogaje.
pobjednika u današnjem krosu učenika, te pobjednike u likovnom i literarnom stvaralaštvu. Bogate nagrade učenicima pobjednicima je obezbijedilo preduzeće Komunalno iz Velike Kladuše. Te molimo direktora osnovne škole Fadil Šerić i direktora Amira Zizdarevića da izvrše uručivanje nagrada. Rizić Azri za osvojeno 3. mjesto na krosu. Rekić Zineci za osvojeno 2. mjesto na krosu. Abazović Asimi za osvojeno 1. mjesto na krosu. Obić Seadu za osvojeno 3. mjesto na krosu. Šakanović Sevlad za osvojeno 2. mjesto na krosu. Rizvić Džemalu za osvojeno 1. mjesto na krosu. Elvira Osmanagić za osvojeno 3. mjesto likovnih radova. Slađana Musedanagić za osvojeno 2. mjesto likovnih radova. Elvisa Nezirović za osvojeno 1. mjesto likovnih radova. Mevlida Abdić za osvojeno 3. mjesto literarnih radova. Elvira Nuhanović za osvojeno 2. mjesto literarnih radova. Džemal Rizvić za osvojeno 1. mjesto literarnih radova. Hvala. Početkom u 10 sati otvoren je tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu. Susretom ekipa francuskog bataljona iz sastava UN-a i osnovne škole Fadil Šerić
što je ujedno bio sportski oproštaj mjesne zajednice Pozviz od vojnika bataljona što se početkom ovog mjeseca vraćaju u Francusku. Posle ove revijalne utakmice 16 ekipa će nastaviti takmičenje u sportskom duhu, a mnogobrojni navijači imat će priliku da uživaju u atraktivnim golima koje postižu majstori malog fudbala. Na kraju proslave za goste je pripremljen i serviran narodni ručak koje su domaćice donijele u boščama i zavežljajima. Iako pripremljena jela na bosanski način, odgovarala su gostima iz Francuske što po prvi put probaju kuruzu, kiselo mlijeko te razne pite, baklavu i gurabije. Rastanak je protekao uz muziku, pjesmu i veselje uz posebnu želju da se ovakve i slične manifestacije pripreme i održavaju u miru i slobodi.
bio dvorova da vježba, kažu će. Moji to znaju. A mogli su na svoje, ona se mogla pratiti. Mogo je u Stallijaram bio čeli, a da mi budemo... Moje grlo. Nema veze, imaju pojačao. Ko put sam ja, nema. Hoćeš? Koji znaju? No, tek dok ti ideš prvi, a drugi, a znate. Ja te ne mogu pratiti. Sulejmane, koliko je hurova sad spremno? Šebić, Šutac, Marjanovac, Baratak. I muški hor. I muški hor. Nješka je hor. Prvi. Dobro, ovih hvatite nema, ako bude... Ajde, stop. Ja znam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتحة. Zahvaljujem se glavnom imamu Efendi Mačkoviću, sestre i braćo, dame i gospodo, dragi naši gosti, draga omladno, sviju vas pozdravljam s našim islamskim pozdravom Esselamu alejkum. Došli smo danas ovdje da bi na jedan lijep i islamski način obilježili Kurban Bajramskog blagdane i kako još imamo naziv Hadžili Bajram. Muslimani čitavog svijeta u ovim danima proslavljaju ovaj veliki praznik na više načina. Pa evo i mi priredili smo zajedno s vama bajramsko veselje u duhu uzvišeni kuranskih propisa kao i tradicije našeg poslanika Muhameda alejselama. O našoj skromnosti govori i stih Čamila Sireća kada kaže: žalio sam se da nemam obuću. Prolazeći pored džamije vidje čovjeka koji nema nogu. Zadovoljstvo mi je da u ime organizatora Odbora Islamske zajednice, Sektora za moral štaba Narodne odbrane i Udruženja vjerskih službenika imama poželimo dobrodošlicu, a ujedno da vam čestitamo sretan i miran Bajram Šerif Mubarak Olsun. Posebno pozdravljamo naše drage goste, predstavnike Ujedinjenih nacija. Ispred Odbora Islamske zajednice Velika Kladuša bajramske čestitke uputit će vam predstavnik Odbora Islamske zajednice Hilmija Efendija Duraković. Bujrum Efendija. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovana gospodo, poštovane majke i poštovane sestre. Koristim ovu priliku da ime Odbora Islamske zajednice, u ime štaba Narodne odbrane i u ime Udruženja vjerskih službenika svima vama koji ste se ovdje okupili i oni koji nisu imali mogućnost da dođu i uveličaju ovu našu svečanost,
čestitam bajramske praznike sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsum. Zahvaljujem se gospodinu Hilmi i zamolio bi za ovu priliku kombinovani hor ilahija i kasida da uzmu učešće u ovom programu. Izvolite. Bayram doce miri şuauliye behar pada skane şeftaliye
Ilhamom sam sinoć ja sairio Muhammeda Allah. Ilhamom sam sinoć ja sairio Muhammeda u dergahu mog srca Allah. سيري محمدا وترجاه مقصدا الله يا سيري محمدا نقلبي أمام زل الجبار الله نقلبي Ispregršta Muhammed napio bi sausijet Allah. Ispregršta Muhammed napio bi sausijet Orhaka je hidayet Allah. Ya سيري محمدا وارحق يا هداية الله. يا سيري محمدا وصفى ملكي سيري شا محمدا الله. وصفى يا الله يا سيري محمد
još ćemo imati prilike da čujemo ove lijepe mladiće i djevojke. Sada bih zamolio imama Bijele džamije Barake da nam se obrati baranskom besedom. Ferhat Efendija, bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Prve svoje misli upućujem svevišnjem Allahu dželle i njegovu miljeniku, posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu alejhiselatu veselamu. Neka je naša neizmjerna hvala velikom Bogu stvoritelju svih svjetova, gospodaru sudnjeg dana. Samo Boga dželle jednog, jedinog, vječnog i sveznajućeg veličamo i obožavamo. Molimo te, dragi Bože, da nas uputiš na pravi put, kojim si uputio one s kojim si potpuno zadovoljan, a ne na put onih koji su zalutali. Braćo i sestre, cijenjeni gosti, koristim ovu priliku da vas selamim sa islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Neka je na vas Božji spas i Božja milost. Posebno mi je drago što danas ovdje s ovoga mjesta mogu da pozdravim svog dugogodišnjeg prijatelja, sveštenika katoličkog Marijana Ožuru i našeg kolegu iz francuskog bataljona koji je također sveštenik i prisutan je ovdje među nama. Hvala vam velika.